por kwa ban wer kwa ban khotsu ba yagi paramarjan marpa dio sngau idu khubor sngau ba ban sngap sngau ba ban yet yagi jingtho namar bagi de nagbanta jongpi bad jongar kumju pan kalain mat pan slor bahai ladi namar men pan yo benta hau ni upai lang yaga daga ri bangala smai hau kikpa jongki ban ai haki Joshua iwe handriu but Joshua iwe praga ongkumni tolong uba klain bat uba slor ba wating lemni wat kiyo namar utrai ublay jongmi udon rengkat bat me katsya bamelet kadang-kadang kejengkular kejong Jesus Christ kadang-kadang kejengkular kejong ublay nagabanta ki syakri jongu nagabanta ki breu kejong nagabanta kaway pa kaway ka mansim kababot ya ka jing sisya kibabot ya ka Bible bat kung tangi iba sisyaw Joshua lialam yagi kon Israel siya kata kari ka ba ukpa uba habneng ula pensmai barula kular ban ai hapi badanga andai kane kambet ngakwa ban bu kane kaway ka jingkeli habdang jong pigi samla bat habdang jong igi rangba bat ki perlok ki berjor ki bios ngawe ki khubor bat kata ka jingkeli ki badan ka ba jingkeli ka ba tongsan kalong ba ya ke pinlong slor ya ke pinlong slor tongin ya pendami kli bat ngine duai kumne au blai pa jong i ba neng kublai sibon atrai kan rat na kabentakan ka por hok mangila ban yos ngawe khubor ki jong mi ag bilaban pule khubor ke jong mi ag bilaban yos ngaw khubor ke jong mi atrai sach sen biang ha ke gamit medon ko khubor na banta jong i we pi we bat kata ko khubor ke long ko ngin long slur atrai bat ya ke ngin long slur ha ke ni gamit bat ya ke ngin long slur atrai ag jing em jong i kumta to pen shai hangi to ai hangi ya ki bana ka khat ki jing isnai ki jong mi nang magalong ki jing mentoy na banta jong i kat bangi shong ban is ngap khubor ki jong mi ya gini ka pana kerteng Jesus Christ menta pala kerta amen ya kai pinlong slur para samla bat ki para bangai ki parlok baro hagan gamit pila banong Bangalaban long baslur nakabanta ban yale bersya yano ngan long baslur ban kren yano ngan long kunna samla baslur uban yeng hane stage namar ban kren ban yeng halor jong gade ka stage gamlang ko basuk bon na pedang jong i ki ba syapting ki ba khnyo bon na pedang jong i ki ba mlong ki baslur ban ruai jing ruai kerpang bon na pedang jong i ki bamla ban ruai bon na pedang jong i ki bamla ban yalap bat bon na pedang jong i ngemla ban le sibon gi kam andai ka vidai ban long slur ha ka ne ka mit ngakwa ban ya thu ya pi ngidon ka kam ban le ya kata ka kam ka ba pi bat manga ngi syap teng keng ya kata ke bang isyam jing ken ke jing si sha jong ke jing ya persya iwe pat ke jing teng ke jing ser ngila ban ya kendu halanti sengking bat ke ba kat bang idang ya hasla jong ne perthei katan rai jong ke jing slor ke ba si sha ke wan nau men sem mokoi sngap ngane thu abi ba jing si sha jong ke jing slor katan rai jong ke jing slor ba si sha ke wan nau men sem mokoi bat ke ba baya jan bat ke jing ya kiba jan bat Jesus Christ kumda ke jing slor ke wan ha ke jing im man lagasngi kelam ke jing teng man fly Jesus Christ sengap agane ke por pila sedang man yo ya kata ke jubab ya ke bangala keli ya ke ipin long slor ya ke ipin long slor kebeneng kong gelong ba pin pla ya kata ke kerteng jong Jesus Christ
Bat kumno pin plai kata kertang ke jong Jesus Christ. Ane ke jing lam perang kelong. Bakum ta ke jing long slor ka wan ha ke jing im ba man laga sngi. Kebaneng kong ha ke jing im ba man laga sngi. Ban long itak ba slor. Bat ke jing ting ban pla yo Jesus Christ. Kata kamut bon na pedang jong pi ba jong a. Ngilong ki bat ting, bat ki ba syap ting, ki ba ngau sir, ki ba ngau ma. Kibas ngau ba kita jing playo Jesus Christ kalong kaba nagata ka daw ublay ang long slor ban kelain mat pen slor bhai la de ban kelain mat pen slor bhai la de balay ginan kam ban pen slor balay ginan kam ban pen kelain la de namar ba ublay udon ka jingkular bon pen yo hapi badhanga ya kata ka ri ka baulas mai hagi pa temen jong pi bad jonga kata ka de ka thong bad kata ka de ka jingmot bad kata ka de ka jingthmu ba pi bad bangang ide ban long ki ba slor namar bon nap deng jong pi bad jonga ki ba shapting ki ba ngausir bad ki ba ngaularain ban plai kertang jong Jesus Christ. Apa pi yan sharom shaneng bis ngalain. Ban plai apa pi long ki kon jong kabalang 7 day Adventist. Ban pim kwa ban im kat kum ke jing hika jong kabalang 7 day Adventist. Bon na pleng jong pi ba jong a. Ilarain ban duai. Abang isyong apo restoran. Abang isdang ban kiw hagi kali. Abang isdang ban late. Sa juai sa shalong. Sa kohoti bat sa kino jaka kami. Late. Bonsen. Apa ki breu. Ki terwa hapi. Bakin dikiat. Bakin di duma. Bapin bam kwai bam tumpeu pi lerain. Ban pla. Bapi degi 7 day Adventist. Bapi pim day ban bam. Bapim day ban di. Bapim day ban shim yang itu ki jingle ki bajaklia. Ne kaya ki jing temu ki jong pi. Kaya ki jing mut ki jong pi ban long baslur. Amde ba phin long uba slur uban ya le bersha uban ya shoedan uban ya penyap breu ban le ki kam sneu andre ki ter ke jong ublay kaong babin im kajing im kwa man lagasni de kajing shapte ya utrai ba de kajing pla ke jong u kumta ngin ya pek ya ko we kajing ye thuk hanai ka bangi syam ha ke kitab jong Samuel ke benengkong ke dekat ke bekat nhiều ang ne ngitip bat ngi syam ya go we ke jing tu khana aga we ke sngi kat ba u Goliat kat ba ki nong Philistia ki breu ki jong u bat ki nong Israel kibadayang de po gajing penyai jong usem so giladon gajing le thma kumta hagawe gasni ukpa jong David ula ong kumni how David kimen jong me barok gedon hagani gajing le thma bat kinong Philistia kumta kiladon bat kila sa kumba shibanai tamai sing ba shim kide ki jingbam bat lej ay ki bat lej pej ki kumno ki long menta hato kidang im ne kila yap bat kumta bitip u David ula eno ya ki jingri ki jong u David ula eno ya kita ki langbrot ki jong u bat la shim ya kita ke jingbam malai kami bat lai ai agem men ngi jong kum ta gat baw David ula poi ha ke de ke snong sitem kum ta gat ba ula poi ha ke de ke snong ha ke de ke jaka ula i baro kisipai Israel bat kisipai nong Philistia kili song khop kili shapting kili ri apo kiten bat kidara ki jong ki
Te kumta. U David ulo ong kum ni. Ipai jong ai ong bak helej ai gina gijing bam. Helej pe lej ngo ya gi hamman gijong me. Namar bagi don hapdang gijing let ma. Handrai yanda. Ngapai syak ini. Ipai ya pom. Om no weru belat ma. Balai. Kerkhot ke bakat we ka ong kum ni. Abau sol bat kinong Israel barok klios ngau ya kita ki kitien jong uta nong Filistia. Kila kau bat kila syapting sikade. Barok ki sipai nong Israel. Kila syapting. Ki breu ki jong ublay kila syapting badya le. Yau kolayat bat ki ne nong Filistia. Ki badai ki nong shon jong ki kon Israel. Kila syong bat kila ri khop hapot dara. Hapot ten jong ki. Samla. Apakala day ka por ya pi ba pinilet ma baru sa syaitan lu jong pi. Pila day ban mi syakman. Pila day ban ya syakman. Pila day ban ya le ya tau syaitan lu jong pi. Pim day ban syong ban re hapo kita ki ten bat ki dara ki jong pi. Kita ki jaka syong. Kita ki sem bat kita ka yeng syong sub jong pi. Pila day ban yele yaum neu kolayat. Pila day ban yele yaum neu syaitan. Kata ka ing gede gejing kaba pi ban mangangidon. Nagata ka daw inon kamya gejing slur. Haga ni ka med bangin longkum. U David. Kila syapting mat kila kau hadu kata. Bat kim not syu ban mi sakamat. Ban yele bat une. Usipai jong ginong Filistia. Hato bilang kumta. Hato ngalong kumta. Abala day ka por ya pi ba nga bangin mi syakmat. Bangin play kerteng gejong try. Pi day ban mi syakmat. Pi day ban ya lab ya kerteng gejong try bat gejong sisa. Jong kerteng gejong ublay. Tegi ba Israel barok. Abaglio iyaw tau brew. Gila pet yap no anau. Bat gila syapting sikade singam. Gila pet yap. Kila syapting. Yaw tau nong shon jongki. Menta. Ngimdon nong shon. Ubakwa aban penyap ya kamet. Andai ngidon kam. Andai ngidon nong shon. Uban shon ya kamen sem jongpi bat jonga. Ukwa aban penyap. Ya kajing ya day jongpi bat Jesus Christ. Ukwa aban penyap ya kajing ya tiblam jongpi bat Jesus Christ. Kajing ya tiblam jongpi bat ki parolok parajot. Bagi prabangai bat kay imlang salang. Kam day shu kajing le jong kamet andai kajing le jong kamen sem. Hato bi syapting thap. Ban play kerteng jong try. Ban imu kerteng jong Jesus Christ. Bon na plang jong pi bat jong ki ba syapting. Ban pla ba pilong ki 7 day Adventist ki samla. Mentangi don hang ne yaw David. Ngin sapay kay kabaw David ule. Haba uyo bagine ki pat Israel. Gikon ki jong ublay. Kajaj banriw. Kabaw Jesus Christ kabaw blay ula jit. Nakabanta. Ban panim yang ni kapertay. Andray gila fail. Namar bagi siyang hap hapo ten jong ki. Kisang hap hapo ki dara jong ki. Kim siyang laklay ban yalap yu kubo ki jong ublay. Kim siyang laklay ban penyap yu ginong shon jong ki. Lada pi ban mga ngimlong ki laklay ban penyap yung nong shon jong i. Ko ki para samla. Ukoliyat unsawan ban yale. Bat pi, badun sepenyap bat pi. Kumta. Abau David ulio ya gani. Kejing syapting. Bat gani kejing syongkop jong giri kon Israel. Apa giten kejong ki. Ulio sengau. Yau ne urat ba. Ulio sengau yau ne kolayat urat ba. Ubah hebat ubah jerong. Ubah keren ben blay. Ubagran banyak ginong Israel. Bat kumta.
Naba ueu neu nang Filistia. Uba klamot share. Bau babeng. Yau paya pom jong ublay baim. Udebet ulas ngaudam. Ukna aplang brot. Ulas ngaudam hadu kata-kata. Badlo ang ba ueu ni. Unang Filistia. Uba gran bang blay. Ublay jong inong Israel. Uba klamot share. Uba not ban gran bang blay hadu kata. Ula dap da gajing dam hadu kata-kata. Te kumta namar bolos ngaudam. Udebet ula one household. Bat ula ongkum ni. What ay bagan kawet kada no jong no. Namar uta ukoliyat. Usyagri jong me unlay. Bat unya le bat unya nong Filistia. Hang ne udon udebit. Unong syarai bat unong aplang berat. Ubom de ubala train. Om de ubala pule. Om de ubala wan nagsipay. Yapom. Andre dong long tangkum kena amasi. Ukana aplang berat. Ulang hadobit, ulang hosol. Ulang ba what ay. Bagadon not. Jong no ru. Kan kau ik. Uneu syakri jong me. Un lait panyale yaw ne nong Filistia. Teu sol long how David. Me. Memla ban mi persya yaw ne u Filistia. Banyale badu. Namar me. Medang samla. Uteu loong. Ureu yapam. Ulalong. Nado mendang kena. Sengap. Hang nedon ukolayat ubalalong ureu yapam nado baudang kena. Ulalong ubala train yaladi. Ulalong ubala penbit yaladi. Banlong utaw payapam, banlong utaw nong yale nong penyap. Jagi nong Shun, jong nong Filistia. Andre yang nebi kay kabaw sol long. Bami mempala ban let yale bat uni. Namar bamedang kena. Damar bamedang samla. Samla hatu biduk jingkel man. Haga ni kapor ban ni kaliman. Kogi para samla jonga hau Jesus Christ. Pim day ban long kita ki bak hau ei. Pim day ban long kita ki bak shapting. Ban play kerteng ngejong Jesus Christ. Tang namar babidang samla. Ang ni ukolayat ula ibenya ginong Israel namar bakim dan sipay kiba he hagajing long renyang kakum ukolayat. Ang ni usol ula ibeng bad ula pepo yaw David namar budang long tangkum u kena amasi u kena ablang brod. Bad ula ang mempan long uba labit banlait banyale namar bamedang samla. Kogi para samla, kogi syagri ki jong ubleh kan kapor. Pimde isu kita ki samla ki bakhaw ei. Andre pide kita ki samla ki ba shlor ki samla ki ba kloy ban play kerteng ki jong try ba Jesus Christ. Let's say don sibon ki breu ki ban ong happy. Ba phi wat le kan katai. Phi wat ya lab namar ba pimpan nang namar ba pimpan pule theology. Pimpan lab ani lab kumno pinkran. Pim nang sepang ke jing baptis, pim nang sepang ke sabatan, pim nang sepang ki subject ke baya pair ke jing wan arsen, pim nang sepang ke jing yabat, pim nang sepang ke jing rongno ya ki bayab. Kumno pilaban le yelap. Namar ba bidang samla. Handai ke ba David ulang. David ulang kum ni. Teu David ulang ru. Utrai wala paniam yang ana ktiu sing. Ban na kti ka dingem mutaken. Un paniam yang ana ktiu ne Filistia. Teu sol ulang how David. Kele. Badu trai ulang rengkat. Ban me. Atu
Pila kelai ban lek yala ya no shon jong pi. Ato pila kelai ban lek kum David. Ato pila kelai ban ya sai nakabenta ke kerteng jong Jesus Christ. Lada don mano ke bakang lat ya pi. Kiban ya lab ya kumar ke jong ublay. Ato pinlang ubaslor. Uban ong ngan lek. Utray wala penim yang ngana ikti jong using. Bat naga kti jong ngedengem. Uta ke nyun penim yang nagikti jong nong Filistia rukum ju. Parasam la jong pi la don hap deng jong ni keperthe. Kajing ila thma ke bak kenjam sem. Bat kajing ila ke bak bonja ye ke bak ngamla ban jer kerteng. Ye ke bak la ngamla ban nyau yeki. Pi ban manga ngila dei ban yang. Ban ngila dei ban ki. Nak jaga song jong pi ba jong Nak kata sem nak kata dara jong pi ba jong Nak jing song suk jong pi ba jong Ban ya leit ban ya lap yu khubar ke jong ublei. Ban job yu jing pun shoy jong soitan. Bat kie barok ke bak hanglat ye pi ba jong Bat kum tau David ula bu ila kti hala ke pela. Bat ula sim nang ta yau ma. Bat ula shat. Bat la dei yau tau Filistia. Naga selang mat. Deu tau mau la ngam syapo ke selang mat jong u. Deu la kelan perkop slop ha kendau. Sengap. Hatu somla umla. Ban penyap yau nong son jong u. Hatu ne u nong ap lang brot. Hatu ne u kena samla. Umla ban penyap yau nong son jong u. Hatu pi pemla ban penyap yau nong son jong pi. Bon nap dang jong pi kiba sha pen ngap hagajing pen shoy jong ne keperthe. Bon nap dang jong pi kiba shap ting ban play of Jesus Christ. Bon nap dang jong pi ba jong kibam kloy ban IT lade. Bagin mi na lagi yengi sam jong pi ba jong nagijak kan shong suk jong pi ba jong Bagin lay ban ya lab khubo ke jong ublay. Para samlah ngiyi bau David ulajak ya kan ikajing le ke jong ngiyi bau neu samla ubam pat trainnya lade bon long sipai bon penyap ni kita nong son ke jong ulala ban penyap yau nong son jong Goliat bat kumta habau la kelan perkhup kumta ginong Israel kilas dang ban ya mare bat penyap ye barok ginong Filistia bat kumta kila yo ban kuruk ya gaspa gapau ginong Filistia hado pilong bachelor banyale nagabanta kerteng gejong Jesus Christ bada chwa pin late bada chwa pin long kita ki bachelor pidon kam yaw mensim jong ublay Pidon kam yaw mensem bakut. Namaru belayu msimla ai hangi. Ka mensem ka jing shapting. Andrei ka jong ka bor. Bat ka jong ka jing it. Bat ka jing le adkar. Pidon kam yaw mensem jong ublay. Kenang mo pilaban yo ya ka bor jong ublay. Klang mo pilaban yo ya kita ka jing slor. Kenang mo pilaban yo ya kita ka jing it parabangit. Kenang mo pilaban yo ya kita ka jing le adkar. Pila banlong kibaslor tang lada pidon yung mensim jong ublay pila banlong baslor pila ban penyap yaw nong ile bang nong shonu jong pi tang lada pisan ya ublay den jong ublay ko ong to WhatsApp ting mi namar nga long rengkat ban mi whats ngeu ma namar nga long ublay jong mi ngan ben shaj bor ya mi hoy ngan ya rap ya mi hoy ngan kersan ya mi daga kti ka mon ka hok ke jong ktin ke jong blay kanong ngunda pedeng jong pi keba ngau tu ya ka ne ka jingku lar ke jong blay keba ong WhatsApp ting lada pi shap ting lada pi ngau kunyo lada pim don confidence lada pim don ban kren blay wong ngan don rengkat ban mi ngan ya rap ya mi ngan kersan ya mi daga kti ayu blay kersan ya pi Kam de na kti ka diang. Andai ka de na kti ka mon.
Kakti ka baklain mor. Hagabau blay un gersyan yepi badyanga. Kumta habau apostol Paul udon yang mensem bakui. Habagi senran gijong ublay gidon. Hau mensem bakui. Habagi shania hau blay. Kumta kali lap de gijing slur. Upol udaya lap ya ke hima jong ublay. Baru dah hikaya ki ru syafang Yesus Kristus. Ubau try de gijing slur. Ubau try de gijing slur. Onda kila dua iti. Lapan kenyo ya kata kejaka hakabat kileseng. Bala pendap ya baro ada mensembakoi. Bat kila kran ya ketien blay. Da kejing slur. Sengap. Haba bhi yait de kejing slur. Haba bhi le de kejing slur. Pidan kam yo mensembakoi. Namaru blay semla ai hangi ke mensem kejing syapting. Andrei kejong kabor bat kejong kejing i. Bat kejing le adkar. Norway samong kumni. Haga por pengasyap ting. Ngasyania ami. Kanungun na pedang jong pi kiba syania haublay. Kanungun na pedang jong pi kiba long kita kiba slur. Kiba IT la de kumu David. Kiba IT la de kumu David. Ubala penyap yau sing. Ubala penyap yau dengim. Ubala penyap yau nong shon jong u kolayat. Urat ba jong ginong Filistia. Kumta apa pidon ya kani kajing elap kebeslor. Ublay udon nongkat batri. Bon na pedang jong pi bat jong agi baya le. Bat ke baya im ha kani keberthe. Ngidon kajing slor na kebenta ke kamperthe. Andre ngim don kajing slor ban kran na kebenta. Keketin kejong ublay kajing sisa kejong ublay. Bon na pedang jong pi ki badon ni kajing kermen. Ki badon ni kajing kermen ke bahe bat ke babon. Andre na kebenta ketin kejong ublay. Pimdon kata kajing kermen. Nanya tu ya pi ke wei kajing itu kana. Wei u doktor bekerteng u pritik nagari Rajasthan. Naga state Rajasthan. Kumdau ni doktor ula imman ula sa ha London. Kedai kebajia shisha. Kumdau ula tray sansnam ha London kum doktor. Bat kalok kejong u bat gikon kejong u. Kidang sa ha India. Kalok kejong uru kedai ke doktor. Bat udan laingut kikon. Kawai ke kon kan thay. Bat arngut. Kikon senrang. Kibadai kikon senrap. Tekum tau ni doktor udan. Ya kata ke jingkerman. Bun yo ke spa ke po. Bun yo ya ke yeng ke sem. Ke bahe. Bantai ke pakidulan. Kumta ulele egi kot kislah. Ulele egi kot kislah. Nak bentah ki kon ke jong u. Bat nak bentah ka lok ke jong u. Bat u don ke jingkerman. Bah ko we ke sengi. Ladang ngala banya lam ye lok. Bat banya trelang hayuke. Kumta ngila ban long ki bakam. Reus ba. Bat ngente yagi yeng gisam. Ngintit egi jaka ki puta. Har Rajasthan. Rajasthan. Kumta hago we ke sengi. Onda ulah depan penbiang yang gini ikut kislah baro. Kumta ulah lawan si India. Bat ulelang. Ya kalok jong bat ikon jong ulangot. Kumta gini baro. Si family bat si yang jisem. Kila kio ha ke aeroplane. Ha Ahmedabad. Ha. Ibnai Jun. Kat atarik. Arpau arbusan. Kumta kat bagila syong hakan ke aeroplane. Kila syong ya kene gadur. Kila syong ya kene gadur. Bat kila pa. Uni doktor la pa syau pa jong. Daga jing pu samki. Pi gini ikon ang nilai ngot. Baru ni doktor bat kene galap ke jong. Kene ga last shot. Kene ga dur ke ba khadu ke ba kiyasan. Kumta ula pa syau kupau jong baru lo ong ba ka flight jong hi menta kan mino bat kan hes London bat ngin sawan pai biang bat ngin sa thit jaka bat ngin sa tei ka yeng ka ba he Rajasthan. Kumta ka airplane kelas dang man kiu
kelas dang ban her. Handre kat ba kadang kiu kene airplane kumba. Shipo arpo put life put. Kumta kene ke airplane. Kamla asyu ban ai bor ladi. Kamla asyu ban race ladi. Kumba ki briu kunya ai ke kali. Haba ka accelerator. Kamla asyu ban iris. Kumta ke kali kaya. Kumta ru pilot plus dang ban iris. Pilot plus dang ban pen kiu ban pen her. Ya kene ke airplane. Andre kam iris yu. Bat kumta tang hadin. Life ho sakhan. Ka nega airplane. Kala hap. Haga airport ha Ahmedabad. Bat si bon ki breu kala yap ha gani. Kejing hap bat kejing accident jong ka nega airplane. Ka nega airplane. Kala hap halor ka hostel. Jong ki dong pule doktor. Bat bon ki doktor ha gani kesi. Kala yap. Bat bon spa. Ki bat syong po airplane. Kala yap. But don't tong way belaj im naga airplane. But baro gini ka long ying jong doktor pratik. Ka lok ge jong u but kini gilai ngut ki khon. Kila yap gani kejing hap jong ko airplane. Para samla pi bat manga hasla jong nak perthai. Barong ye im, barong ye perkhat. Barong ia be, barong ia dream, barong ia don ke jingkerman, bago wega singan long uba reuspa, bago wega singan long uba mahajon, bago wega singan tet ki kali, ki Mercedes, bat ki Toyota, ki Fortuner, bat kumta teter. Nangai siam mabaro na piang jongi, ki bakwa ka yeng ka skam ka yeng ka ba he. Bati ka spa ka phau ba biang haba ki pla ki jong ki dap ngis ngau comment bat ngis ngau don confidence Andre para bangai laga phi ban manga ngim don yau min sem jong ublei lada phi ban manga ngim long ki ba shani hau blei lade phi ban manga ngim long ki ba slor na ka banda ka kam ka jong ublei long le no ba phin berkhat ba phin karmen babin perkhat ya kita ki ba kenja perthai namar ba wega si ka jing yap kanwan bat kam mentoy ya kita ki baro para samla andre lada phi bat mangangi don batu Jesus Christ lada phi bat mangangi don bat ublai ngin poi sa kata keri ke ba ublai lo pen khre na ka benta jong phi bat jonga kijing jong phi bat jonga kajing syapting kadai kaju ya ke bau Jeremiah rulang te ngate ngalong utrai ublai hak kami ngam nang ban kren nabang ngadang kana aba ublai lo khot ya Jeremiah aba ublai lo khot ya Jeremiah aba ublai la jed ya Jeremiah ulong bang ngam nang ban kren ban ngam nang manong namar bangat dangkna andre utrai ulong hanga wat ong bangat dangkna nabahagi no ki bangan pa yami men like bat ya ke bangan hukum yami me men kran ke snap ko ki prasam la hagan ke me don na plyang jong phi ke ba shapting ban fly khubor ke jong ublai ban ya tho ye ke jing shisha ban im ye ke jing shisha bat im kat kum ke jing hikai jong ko balang hato phi shapting hato phim nang ban kren hato phim nang ban im hato phim nang ban le ke kam ke jong ublai haba ublai la kular kan ni haba ublai la ang wadang magadang khanna na bahagi no ki baga pha yami men like Keng, bati ka mga hukum, me men kren keng. Tang lada phi ban mangangi long bala kloy ban late na kabata kertang ko jong Jesus Christ. Tang lada phi ban manga ngi long ba shlur ban kran na kabata Jesus Christ. Ublay un ay phi ka.
WhatsApp yang nak benta jongki. Nabanga long lembat mi. Yang akan pelajim ya mi. Onda kum tahu try ulah say lagi keti. Baru lah tak ya kesentuh jonga. Baru try ulah ong hanga. Hakmi nalabu ya kitin jonga. Hagastur jong mi. Uday ujo utray uday ujo blay. Uba kular ya gini jo kisang kular. Nakabenta jong pi way pe way ko perasam la. Lagap him nang manong. Ujisu uben sem jong u. Unsa ayah piya kita ki kenten ke bapinong. Ki bapin keren. Lagap him nang man pule. Ujisu badu blay. Un ayah piya kita kajing nang jing start. Bapin pule. Lagap him don hagi jing mut jing berkat ki jong pi. Ujisu badu mensem jong un ayah pi. Bad ula ong hau. To mare to kren hau ne usamla. Da ka bawang. On ben syang breu ha Jerusalem. Kumagi chnong ki bom ker kenro. Namar ka jing bon ki breu. Bat ki jigri ki jongka. Para samla. To mare kala de ka por ya phi bat janga. Bangin mare. Bangin kren. Iway highway pat isamla. Na ka benta. Jong pi. Bat jonga. Kapor kam slam shu. Bagin poi siya kata ka ri kanan gabaw. Blay ulokular na kabantag konisel. Bat kum juru kapor kam slam shu. Yap hi bat yang nga. Bagin poi siya kata ka ri kajong kular. Gabaw blay ulokular na kabantag jong pi bat jonga. Ngidon kamban mare. Ngidon kamban ya lap. Ngidon kamban pendap gospel kajong blay. Kenang bangi laban poi. Nokloy siya kata. Kari kanan. Gabaw blay. Ula kular na kabenta jong pi bat jonga. Ublay ula kular ban ay kajing nang kajing stat. Ublay ula kular ban ay pi. Ya kaya ka pin kran bat ka pin yalap. Ublay ula kular ya kata ka jakaru. Pimdan kamsyu ban kuslay kata ka yeng pakidulan. Pimdan kamsyu ban kuslay pa pin lay si UK. Syari Amerika, syari Europe. Ban yogas pa kapaw. Ban long ki mahajon, ki malik, bapintay ki yeng isam ki jong pi. Namar ba ublay ulo dap kulari pi badanga. Bun aya pi ta ka ri kanan. Kaba toy ta ka dot bat kangap. Kaba lashna da siar ka banala. Singap hang ni. Kten ka jong ublay ka ang. Ba anda ki kohon Israel. Hapo ka jing alam jong Joshua. Kila kedang step. Bat kila mi na sitim. Bat kila poi sa Jordan. Mau Joshua bat ki kon Israel baro. Bat kila siyang suahang ta. Kisa rengkang sa silyang. Kaya ka pala jiyahang ni. Haba Joshua bat kinong Israel gila poi haga risitim. Gila mina sitim na risitim. Bat kila poi harut ka wa Jordan. Wow. Katay sa silyang jong ka wa Jordan. Kadon gari kanan. Kabaw blay ulo kular na kabantagi kon Israel. Bat mentagi la poer miyang jong gane ka wa Jordan. Hagapor bagadang dap hagapor liur bagaslap. Wow, kumnongin niya kami gani ka wa. Ngimdon ki jahat, ngimdon ki ling. Ban ngimdon ki jingking. Ban kami gani ka wa Jordan. Nginle kumno. Nginle kumno. Para bangay bat gisam la. Yala si pila du jingker men. Kilong kami kilong kupa. Yala si pila ang bangila yay lang bagani. Ka history jong gani ka partay. Hagabang impoy syu siya kata ka thong jongi. Hagabang Jesus Christ umwan syu banay hangi ya kata ka rig mo lukular. Andray kan mau para bangay. Kikon Israel ublay lukulare ki bagin poy. Tang sapu si sapumit. Andre kila poy siya ka sapos nam. Yala say daw na pilang jong pi. Kibala do jingkerman. Kibala ang ngam kwa syu. Ban yaj hangan ni jing long Kristan. Ngam kwa syu ban buat ya hukum ngam kwa syu ban le ya gini baro namar ba uji su umwan syu bat kini perthai kam kut syu. Tong ini apa ya gani.
Kajing yai lenti jong kajing kular. Kajing yai lenti jong kajing kular. Kalau jiaru anda lalai sengi. Bagi rangba kila yai leng bagi darah jongki. Bat kila hukum. Yau paitba kidaong. Haba piyo iya kesenduk kejutan. Utrai ublay jongpi. Bat kileng dok kila bi kita ba yaka. Anda kumta pin yang na kajaka syong jongpi. Bat pin late hadin jongka. Haba kiyo iya ni kejeng hakamat jongki. Kumta. Joshua ulang. Ya kirang ba lang dok. Bakit ba ay kesenduk kejutan. Bat yai saudong tawir keten kijaka sa jong ikon Israel. Barulong ipad ba haba piyo iya kani kesenduk kejutan. Pidai ban yang joy na jaka syong kijong pi. Bat pidai ban kamit siya kani kesenduk kejutan. Namar ba omdon latsyu. Let's say don kawa. Let's say don ke eryong. Let's say don ke eke ba pentut. Hagajing im jong pi ba jong akat bang idang yai asla jong ni pertei. Bagin kam sa silyang jong kata ko wa Jordan. Para bangay bat gisamla. Ngidey ban kemit siya kasunduk kejutan. Pila ban lang nga balay ngihapan kemit siya kasunduk kejutan. Pila ban kabang ba abaw Joshua don ya kini kicing ban kap sa silyang jong ko wa Jordan. Ban poy sa kanan. Balay huang ya kini kirang balang do. Bakin raay kesunduk kejutang. Ban yay saudong tawir. Jong kene kadara. Bataba kipad ba agyo iya kene kesunduk kejutang. Pidey ban yang bat pidey ban kemit siya kene kesunduk kejutang. Andre pitip para samla. Kay badan na po kesunduk kejutang. Don kisipaw kom. Apo aga sunduk kejutang don kisipaw kom. Haba pi bat mangangi syam kejeng yai lenti jongi kabang ngi kmi lenti bagin yo ta ka bedang ka batumai ya ka bau blay lukular ngidon kam ban kmi sya kesenduk kejutang ngidon kam ban kmi sya kesenduk kejutang kani ka Bible kan kadai ka senduk kejutang kani ka Bible kan kadai ka senduk kejutang. Apo jong gane ka Bible don gisipa hukum. Ya ka ba piban mangangi dayban kmi. Ya ka ba Joshua ulap batay. Ya ka ba Joshua ulam maham yaki. Bagi dayban le tik patik. Ladakim bot kumta. Let's say ublay unumla ban le ya ka kamba nagabanta jongki. Kumta tiu Joshua ulaang hau paibah. To penkentang iladi. Namara syahu trayun le igajing pala pedang jongpi. Katba ki kemi isya kene kesenduk kejutang. Katba ki kemi isya kene kesenduk kejutang. U Joshua usania hau blay. U Joshua udang kejing selur. Bau blay un salai kamba. Kenang bagila ban poy syakari kanan. Kumta ulong haki. Topen kentang iladi. Namarla syayu trayun le ya kejeng pelah pedang jongpi. Sengap. Papin long kibaslor. Pidan kam yu mensem jong ublay. Pidan kam ban syania. Pidan kam ban kemi isya kesenduk kejutang. Pidan kam ban kemi isya kisipu hukum. Pidan kam ban penkentang ilade namaru trayun le kamba apdeng jongpi de kum tau Joshua la kran ru hagleng do udang tu ra kesentuk kejutan bat lek syasilyang aswa pajba de kilayra ya kesentuk kejutan bat kilelek aswa jong pajba sengah hari ni kapor kampat jai ke bapalla kampat jai ke bapalla kejingkeng ban kam ya kawak Jordan kempat don. Kileng ki jahat kempat don. Andai kawak gadang tu syai syai. Kawak kebadap. Kebala slay. Wat saduk geremyang. Jongka gadang tu syai syai.
Kum tahu Joshua long tu rak senduk kejutan. Bat lek sasiliang haswa paitba. Kum tahu kile rak senduk kejutan. Bat kile lek haswa paitba. Bat menukum ya kileng do. Kiba baik ke senduk kejutan. Dah kebong hapa pila poi harut kaum. Ha Jordan pin sange ha ke Jordan. Kat ba kidang yat kidang baleng do. Ban baik ke senduk kejutan. Ki paik ba kila buat na jikai. Bat kila poi harut bat harmiang jongkawa. Baru Joshua long ru. Dah kene pin tip bau blei ba mundan hapdang jongpi. Bada ke ba shisha un be haswa jongpi. Yagi kanan bad yagi hit bad yagi hebat yagi perish bad yagi kirkash bad yagi amor bad yagi jebos. Namar ki don kinong shun. Wat sa siliang jongkawa Jordan. Kan jiaru katba. Ki pojat jong kileng do. Ki baba ya kesenduk utrai ke perthai barokin. Kin yang haki ke Jordan. Bayaki ke Jordan non pen khanno. Kata yaki ki bahiar naneng. Bat kin yang kum ka kenton. Sengap katba sisa. Kini kirang balang do. Gila yo ya kirim yang kejap jongki. Ha jong kawa. Kum ta ka ne kawa. Kebawan tuit. Nanang kala sange bantuit. Bat kum ta ka ni kawa ka ba he kawa ka ba klain. Kawa ka ba karan jong ka. Kabada ka borba. Kabadan daga force. Kala sange. Te bagi pait ba gilia mi na lagi yang jain ban lai silang ke Jordan. Bat kilalong do. Kiba baik untuk kejutan. Ki haswa pait ba. Bat haba kita kiba baik untuk kejutan gila poi ha Jordan. Bat bagi po jajong kita gilang do kiba baik untuk kejutan gila day. Ya kermiang jong kata ko Nama ke Jordan ke Jusler miar barok ka yamat. Te kita ki kiba hiar na nang gila yeng. Bat gila yeng ki kenton. Kam sa jingay Hajan ka sinong adam bat ka badana senda ka sertan. Bat kita kiba hiar sa kaduriaw kamadan. Kaduriaw muluken. Kila do no khoj bat kila ngat. Kumta upaj ba ulayay sa siliang. Mar persya ya gejirku. Bat kilang do kiba bae ke senduk kejutang. Utrai kila yeng skam. Harengkeo. Hapdeng ke Jordan. Bat kinong Israel baro kila lay sa siliang na rengkeo. Haban daw pajba. Baro ulalay par sa siliang jong kawa Jordan. Senap para bangay. Gay kawa piban mangangi don kamban le. Habadon kawa kebaka ya pi bat nga. Hagabangin kam sa siliang. Katagari kanan kabau blay lupen kre na kapantajang pi bat jong nga. Pidon kam. Ban kami siya kisipo hukum. Pidon kam ban kami siya kasundok kejutang. Pidon kam ban penkentang iladi. Pidon kam ban IT iladi. Pidon kam yung mensembak hoy. Pidon kam ban long giba slur. Namar bau blay lukular ya pibat yang bagian lain siya kata ka rikanan ka New Jerusalem. Ka Jerusalem ka batamay. Baro na pinangjong pibat yung ya pibat yang lakhot. Bagian kami siya kata ka sundok kejutang. Bagian pay siya ki tagi si pahukom. Bagian kongo yaki. Namar pimday ban yaylay wat kawero naki. Kumta pila ban poy sa siliang jong kawa Jordan. Kumba ginigi kon Israel. Kila poy sa siliang jong kawa Jordan. Kumta habal kila kam sa siliang jong kawa Jordan. Kila yo ban poy siya kata gari kanan. Kila yo ban poy sa siliang jong kata kawa Jordan. Kumda ngakwa ban pulih kene kedekot. Ya kabang isyam. Hau Joshua kal nang gumanangkong. Kedekot kaban reu haduk kandai. Kong gumne pan kalain mat pan slor bhai ladi. Namar men pan yo pan tayaw ni upaj ba ya kata ka ri ba ngalas mai.
hagi pa jong ki ban ai haki ban klain pra bangai ban slor pra bangai jeladi kenang mapila ban poi sakala ka ri kanan gabau blel berkre na ka benta jong pi bat jonga pimdei ban syapting yaw soitan pimdei ban kenyo yakane ka jingela ka jong pi lada don gawa Jordan gawa pi haban ya lengba lada don nu koliyat uba yang hangte ban khanglat ya pi ban ya le ya pi kala de ka por ya pi badanga bangin ya le persya kala de ka por ya pi badanga bangin ai ti la de kala de ka por ya pi badanga bangin pun kentang la de kenang bagila ban poi sya kata ka ri kanan ka bau blei ulapan kre na ka benta jong pi badjonga kada khot ka bahnya ko ang kumne tang ba men long ba klain badu ba shlur ba bamela ban sumar ban bamela ban sumar ban lekat ba kum ya ka hukum baro ba Moses usakri jonga ula hukum ya mi wat phai no na ka shaka mon lamne shaka diang ba men yo man bha gatsha ba milik wat nampai nakashipa hukum shaka diang ne shaka mon Kumbau Joshua laongi konisa. Aba biyo iya kesenduk kejutang. Pidai ban kami syaka. Pimdai ban pai syaka diang syaka mon. Pidai ban yang bat kami syaka. Kogi para samla. Aba pila tip bat pilios ngau ya kisipa hukum. Ya kesenduk kejutang. Pidai ban yang skam. Hagane ke jengai. Pidai ban penjana ilade. Pidai ban pengentang ilade. Kenang ba pila ban long. Kita kibat slor ban yai lengba kini kijing ele hakane ke pertai nang bapila ban jam yakane ke wa Jordan ke bakhang lat ye phi bat janga wadai bakane ke kitab ka hukum kan jano na ke suntur jong me kamut ayu wadai bakane ke kitab ka hukum kan ja na ke suntur jong phi bat jonga gi samla baro hakane ke met nga kwa ban ai shafi yakane ke commission ba pimdei ban klet ya kisipo hukum pimdei ban klet ya kane ka kitab ko jong ublei ba pidei ban sumare ka nadu ka hukum ka ban nungkong hadu ka hukum ka ban shipo pimdei ban ino ya ka pimdei ban pendam ya ka namara babi kmi ka kaya lam lenti ya pi badanga begin poi sa kata ka ri kanan kenang ba men yo sumar ban lekat kum babaro bala thohaka na ba kum ta men man roy halakasi kad khot ka ba khandai ko ong hato ngam siam la hukum yami tolong ba klain baru ba slur ba wating lamne wat you namaru try ublei jong me udon rangkat ban me kat seba milai prasamna agane gamit ngam kwa ba pin lai pai Nagani ka youth convention. Kalam na penggentang iladi. Kalam na IT iladi. Kalam na pulih kitin ke jong blay. Kalam na kujing mut. Bapin sumar. Yaga sipo hukum. Kung mapila yo yaga jing hikay. Nakitin ke jong blay. Kung tabi day ban yang skam. Haka. Kung tabi day ban botik yaka. Kung tabi day banlong gibat slur haka samla ki jong blei kon ki jong blei kane gade khubor ka bakar pang ma lada pin lai pai la shali singi sila yang silasam lada pimla ban yo ai na kane ka youth convention shim ya kane ka khubor bat ben gantang ladi ban bot ya hukum ki jong blei ban le yaka ban im yaka ban pla yaka ban pla yo Jesus Christ kamit kata kau nang deno sibul de kata ka sngi kala jan namar kata tungin mian bread no ya kita kijing le jong kijing dum bat jong perthe bat tungin ya king atiar no ya kita kijing king atiar kijing shai lada pimpat long ubala train kumuda bit pidon kamban IT ban penkentang ilade kumuda bit lada pimdon ban kran pidon kamban IT ban penkentang ilade
Kenang bapin long kum Jeremiah. Lada pim laban kam silang jong kawa Jordan. Lada don kiding penkiang bakang latnya pibat yang ah. Begin poy siya kata kari kanan. Samla gani kamit. Ngakwa. Bapin penggentang nila di. Ban IT la di siya ublay. Ban kan mau gisipaw kum gijong ublay. But ban im kat kum giktim gijong ublay. Kanong bunda berdeng jong pi kebukwa. Ban penggentang la di. Sengaw bahaban yeng. Ban ngan duway gerpang. Nagabenta jong pi. Kapor kam don shoot. Kapor lajandir ang kitin ke jong ublay. Kapor lajandir. Ngimtib akan kapor. Bob Jesus Kristunwan. Ngimtib sakat no kapa ublay udang sya agingi galat bagin niya lap kubor ke jong u. Bagin nang yo ban niya long kum kene ke jing seng. Tong ini berat no ya kita ke jing le jong dum jong ke pertei. Ya kita ke jing kwa brai jong ke pertei. Ya kata ke jingker men jong pibat jong abin yo ke spa ke po. Begin hell shani satai. Begin long giba riu spa bat ki millionaire. Handai tongin ya kermen. Ya kata ke jingwan ke jong Jesus Christ. Kenang bangila ban poy siya kata ke hima ke boble lepun kre. Nak benta jong pibat jong ha. Lada ke ke jingker men ke jong pi kam long kumta. Kalong le nai wapinwan siya ke ke youth convention na ke si. Lada kata ke jingker men ke jong pi kamlong nakabenta ta ke ri kanan. Bat ke New Jerusalem ke betamai. Long le no bengin kermen. Ya kata kelawe. Kanungun abdan jong pi ke bakwa ban penggentang ladi. Lada pila don ning ki pop ke jong pi ke bela saw hain. Sungpaban yang ni ke por. Bat flash of Jesus Christ. Bat ong atrai kendrat. Ngala im ban ngalele ban kini kepertai. Ban ngala kwa, ban ngala don sibon kijing kermen. Bangan long utau asla jeng kepertai. Andai kini kemet atrai ngam kwa ban long kumta. Ngai ti la kijing im hame. Badai tang hame hi. Bato shimme kijing im kejong apen kentang yemi. Bato ai bangan le gamon kejong mi. Kenang bangan la ban long. Kenang bangan la ban long syakri. Ubayang scam ubayai ne. Pla kita ki pop ki jong pi. Long bachelor. Nagbanta kerteng ki jong utrai. Tong ini doai. Kumne au blai pa jong yu bab nai. Kanolo pendapi men sem jong ini jeng kemen atrai ka de klimat. Namar ka de khubor ka balawan syangi ha ka de por. Ki khubor ki ba kongsan. Ki khubor ki ba dan kame. Nakabanta ki khon samla jong ka balang. Atrai kena kemet ngis ngau tu. Bakat no ngi don kam bengin long. Kita ki syakri ki jong mi. Ki ban yeng banyale ya kena ke thma begin jam se masla jong pertei. Atrai ladang ngi long ki ba shapting. To ai ngi ke jing slor khnang bila banyale ya to kolaya tu begin jam se mjongi. Atrai ladang imla ban don ya kata jing nang ki jing start. Ban kren na kabanta jong mi. To ai hangi yawan se mujong mi. To don rengkat bat ki thelei ki jongi. Kenang mengilaban kren na kabenta jong mi. Ladang im la yai kat kum ka mon bat kum kat kum ke jing im ke jong me atrai. To ai badadu menta kami. Begin yai kat kum ke ten ke jong mi. Kat kum ke jing hikai ke jong Jesus Christ. Ladang im pat im atrai. Kat kum ke ten ke jong mi. Bangin im. Bangin job ya kani ke perthei. Ladang ila do jing kermen atrai ke jing yai lenti bukan zaman sem jong yesla jong ke perthei. To sim yang i atrai kani ke por. Panslor yang i. To ai begin long ke ba yang skam atrai rak jat jong i. Da ke jing ya rapat ke jing ai ke jong khon jong me. Kenang begin la ban long ke ba job atrai. Begin poi sa kata ka rikanan atrai. To ai begin penkentang ila di. Oh ya atrai ngam la ban penkentang yang di khon ke jong me. Handai atrai hene ka met kila yang bat kila penkentang ila ke jing im syami. Ladagi don gino ki popat ke jing telot ke jing im ke jong ki atrai. Bemen maap ya ki. Bemen thali ya ke do not jing berkhat jong ki ba kenja perthei. Handai baken kmetang syami. Bagen pendap yo men se mujong me.
Kenang bagi laban job atrai ki jong pen shoy jong peman. Kenang bagi tagi deng pen kyang ki ba ker saudong tawer ki. Bakin patcha jingai. Bakin boy sa kata rikanan ki ba mela pen kaya na kabanta jongi. Lada don ki parlo jongi ki ba ngap saudong jong kani badan. To ay ba makiru atrai kin long ki ba yang skam. Ha kani ka hukum ki jong me. Ha kani ka ten ki jong me. Ha kani ka jingsisya ka Bible ki jong me atrai. Kadang ba makiru kiya ban lay siya kata kahimag mamelapan kre nakabanta jong iway piway atray. Topan gantang yang ihagan ni kamit. To ay ba kamba jong mi kan one hap hang iway piway kan kamit. Lada don ba pang ba sitam lada don ba telot ba kajing dunah kajing long ka met ka phat jong ki. Ban kot ya ki atray na kini ki e baro. Kiba khanglat ban syakri. Kiba penduk jengkerman ya ki. Kiba lakut jing mut atray lesi. Bakin nom syakri kinum bot syu yame bakin emperthai bakin khmi yang kita gijing khmi bakin ja perthai andre atrai to be yang soitan to be yang ne kolayat chengai naki but ai haki atrai ya gijing shania kumbau David ula shania ame kinang bagila ban yo gijing job atrai yarap atrai yagi khmegi khpa gijong ki yarap atrai yagi bhai yang asam gijong ki kinang bagila ban support bat kersannya ki kat bagi nang man syakri yame kat bagi nang late na kaway gasni kat bagi nang im na kaway gasni na kaway kapor sa kaway kapor na kabanta ka kerteng jong me atray kanang bayo gospel ka jong me on yalap akaleng satelak jong ngani ka perthei bak kajing wan ka jong me kan jiasyan atray kamit kaladir bat kapor kalajan memenwan bangi ap kami lenti ya kata ka jingwan arsen ke jong me atrai topen bit yang i topen thamai yang i topen gentang yang i hani ka po na bagi ni nga panha kerteng batyang tamu Jesus Christ mentawala karta amen amen skababan syong to ay bublen kur khu yipi na kabanta buram ko jong amen